memulai seluruh rangkaian acara Mapaci pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan mengikuti prosesi Mapan Reteme dalam bahasa Bugis atau Khatam Quran dalam bahasa Indonesia dan akan dipandu oleh Bapak Dr. Abdul Munir MPDI. Kepada Bapak kami persilahkan dan tentu saja pada malam hari ini Adinda atau Ananda kita yang berbahagia yaitu Ridan Rahmah SEMAK AK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa khairan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu para undangan yang saya cintai semua, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuwajahah, bersimpul dalam rangka menghadiri undangan sahibul hajat, yaitu walimah Mapaci. Kalau dalam bahasa Bima ini namanya petaka panca. Namun di dalam ritual Mapaci ini sebenarnya melekat simbolis-simbolis kehidupan dalam mengarungi rumah tangga. Di antaranya kenapa kita harus melakukan khataman Al-Quran, itu dalam rangka karena memang seorang istri itu wajib minimal bisa membaca Al-Quran, karena ibu adalah orang yang paling sering bersama anak-anaknya nanti. Jadi alangkah ironisnya ketika orang tua lebih khusus kepada ibu itu tidak bisa membaca Al-Quran sementara dia adalah orang Islam. Makanya simbolis ataupun ritual ini adalah memang luar biasa. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini menjadi turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pernah berkata, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Qur'an, hendaklah kalian
mendengarkan dengan seksama dan diam. Mudah-mudahan dengan itu kita ataupun kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Kalla layumbadhanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله
Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasitu wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atghfar an-nahar waj'alhu lana hujjatan wa rabbal alamin hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrin wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna waj'alil hayati ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mugniya kulli fakir wa ya mukwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fasaysiril alaina alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wala tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa an aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi rangkaian prosesi Khatamul Quran sebagai simbolis sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa ini adalah manifestasi ataupun gambaran di mana kita ketika mengarungi bahtera yang sesungguhnya, ketika kita membangun keluarga, membangun rumah tangga, tentunya masing-masing kita ingin memiliki rumah tangga yang biasa anak muda sekarang menyebut dengan samara, ya, sakinah, mawadah, warahmah. Tentunya yang paling dibutuhkan dalam membangun rumah tangga itu adalah keimanan, ketakwaan, dan tentunya itu semua dilandasi dengan nilai-nilai agama ataupun pengetahuan agama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kami pandu kepada calon pengantin
ataupun Ananda Ridwan Rahma yang insya Allah beberapa hari ke depan akan menjadi seorang istri yang sah dari kekasih hatinya. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.